declare Achebezi Robert Mugabe duly nominated as a candidate to contest for election as City Mayor for Mbarara City. Waimanyi okuhamibwa kwesimba meya w'orurembo rwa Mbarara Robert Mugabe Kachebezi yayihanangiriza gavumenti kutaho obwira kushobora obutikirizana hagati ya Mbarara District na n'orurembo rwa Mbarara. Ebi Robert Kachebezi yabigikira abanyeshengyera baremere kukora omwuga gwabo bakahindira abajwanizemu eby'obutegeki. Abaremerwe ku bukuru mu parliament batakija kuteganisa abantu kweyezayeza bakenabisa kandi ahamisho kandi enyuma kuri yazirgenzuru ezurukunuka by the way. So ninyenda ebyo byona hati obwiro tubene byo twatomunkora to making sure ngo ibintu bya district kuzira bizira assets tumanyita keri yaza echayi chazo mu city bareke kusibana bazizana zanso nibakikoza politics zifwire zitine mutwe na kibona. Robert Kachebezi yashobora bimwe byayorekirire gukora omukutungura orurembo man omukumakinga sure ngo site yitu yagumza munegura neyongero ayibo twagizire bitwakozereho konka twenda twongere mu amani tuta twongere amahanda tubiyonto demanding nshaba government ngwetongere sente tugumze mutukorere kimwe imhanda itaka kozire tubase kugikora tugitombe konka ine turiyo tukora right now ekigenderwa cyo gukora imhanda no kurwana sobworumba umuringo gumwe bari mu Godfrey wayanditse ntebe ya Councilor wa Mbarara City North yashobora ko bushoma kuzibuzingamiza intunguko mu rurembo woni manyango burwenguzi n'ubuzinjike ntunguka abantu ibintu byarwo musenta abikiko ko mu shanga byaburamo abantu bayenda kugiyendeza kandi cyo nyowe cyo nyowe no supportinga government ukundi umuntu wa NRM kureba ngo resources ezarga center zaba wero utilize na situaza jo umbantu okwehanditsa kwaba kwenda kwesimba kuriyo no kugenda omisha ha office za Electoral Commission omuyanga ryona ahabwa tayari Western Susan Alinomkisa omurimbara.